Yerinde köyler ormandan armağan atananın köründür. Gelin alıp toydunu adada baş ol eken. Ağuraman tartısa solluğa sol eken. İsteyen kızlarda öz başında küreken. Ben isteyen aklara uç yerinde şüreken. Ağusmanın köründen makarat ömüreken. Kulağın şulağın akılların ömüreken. Ağusmanın köründen makarat ömüreken. Kulağın şulağın akılların ömüreken. Şaşınlar, aşınların aşınlar. Kireşetten kerinde gene varsa alınlar. İki olarak balarsan puana da araşın. Ol penide şaşıvay ömürleri şaşırsın. İsteyen kısa da öz başında dururken. Ben isteyen akbaram üç yerinde şürürken. Kurasmanın köründen makabattın dururken. Tek ulağın şulağın abdulardın inirken. Kurasmanın köründen makabattın dururken. Tek ulağın şulağın abdulardın inirken. Şapırağın şaysınsa koşunların kökörüp. Oğukların berip koy şanların kötörüp. Osabıda şüründür kögaydında şizimdir. Alkanalar abalar akkalasın derindir. İsteyen kızlarda öz başında dururken. Bir isteyen akmaran bu işlerinde şürürken. Kurasmanın köründen makabattın dururken. Kıyılar şulardan aklılardan önüken. Kurasmanın köründen makabattın dururken. Kıyılar şulardan aklılardan önüken. İsteyen kızlarda öz başında dururken. Bir isteyen akmaran bu işlerinde şürürken. Kurasmanın köründen makabattın dururken. Kıyılar şulardan aklılardan önüken. Kurasmanın köründen makabattın dururken. Kıyılar şulardan aklılardan önüken. Al kızı. Ver gel. Şaşınlar, aşınlar, aşınlar, kilir şaktan kermen, kene
Kızı alınlar nikir kılıp balılsın Kuvanmada anacım bu penidir yaşı var Ömür boyu şanasın İsteyir kızı da öz başında türügün Bir isteyin akparam Uşağındır şirkin Kıvastanın kırmızın Makabattın bölügün Tekulan şuaran Akparam Kıvastanın kırmızın Makabattın bölügün Tekulan şuaran Şapıların şeysizse akbalasın derimde Şestilerin kızlarda öz başında türügün Neresilerin akbaran öz yerinde çürügün Kıvastanın kırgın makabattın bölügün Tekulan şuaran akbaladın bölügün Kıvastanın kırgın makabattın bölügün Sıra olaylar da. Ana vitrin sıçramış. Ay nalai. Kırvana otağı tuttu olsun. Zaten bayıldı o. Allah'ım yoksa kalmayın. Balam beni. İyi iş yani. Sonra gidip Elmira Cenk'e verirler. Ay, abaylo, kamşına tutmuyor. Basın kim tutur? Sen tutur. Sen basın tutur. Acı şakın tutur. Acı turun. Acı çok da Acı. oldu. Bundan internetke salamayacağız. Sıra oldu. Batın. Ne diyeyim? Aynalar ne yapıyor? Hadi kollasın. Perişteler olmayın desin. Yapacak vakti olsun. Hırsı devletli olsun. Öpürlü şüpürlü ol. Kudayam benim balamla kosa kal.
Yani yılı Beşiktaş'a kele verin Allah kadından razı da kol geçiyor. Her zaman bir yakar. Kızlar bugün kesin mi kelime? Hoş bak. Kamera. Var, tamam. Sesinde tuz bal tesiz durayım. Yok. Sari bu sırf olayım var. Toxta canım. Ya. Orada kaynadı. Sonra aytım. Endi şaşadı. Yerge. Yürüysen. Ha keldi. Da kaçma. Bastan. Ha. Omen dedin mağan, Xudayım bersin sağan, altından bolsun sağan, kümüsten bolsun sağan. On jagına qarasan, altından terip olmasın, o jagına qarasan, kümüsten terip olmasın. Hiç yamanlık olmasın, mahkum bolsun, olmasın, Xudur bolsun, joldasan. Amin. Tilegimni qabul et, imanimni kamil et, Shadial bolsun, do'stasan, Muhammad bolsun, qo'stasan, Xudur bolsun, joldasan. Dokban bolsun, qo'llasan. Perişte uyalasın. Bak versin, bas versin. Ömrüne uzaklaşas versin. Ketpes ırıs keng peyil versin. Aklın asın, ıklasın, kalsın. Balan uburlu bolsun, kızın juburlu bolsun. Жақының көп болсын, düşmanın жоқ болсын. Жақсы келсін қасыңа, жалсын басыңа. Көшің көлікті болсын, қонысың төлікті болсын. Қатулықтан аулақ бол, татулыққа жақын бол. Дәуренің санды болсын, өмірің манды болсын. Таның қазанды болсын, үйің қазанды болсын. Шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз жемісті болсын. Өрісіміз мол, дүбірлі болсын. Herkese ona екі жасы бақытты болсын. Өмірлері ұзақ болсын. Алла Тағала осы жамағатқа келіп отырған кісілерден осындай күнге нәсіп етсін. Алла Тағала мынау Абеке, мына қарындасымыз Бемайым, мына келін құтты болсын. Herkese осы үйде тойысында той бола берсін. Осы жамағатқа келіп отырған кісілерге жұмысты болсын. Алла Тағала осы келесі жылы, келесі айда осы жерге бесік тойға Алла Тағала нәсіп етсін. Осы жамағаттың бәріне мынау ұлысты күн Наурыз мұбарак болсын. Алла Тағала осы Наурыз айында не тілек болса тілектерімізді қабыл етіп, осы келесі Наурызға аман есен жұртымызды, елімізді, ауылымызды, үйімізді тыныштық, ауызы босыр, ынтымақ, береке нәсіп етсін. Той үстінде той боласа берсін. Аллах акbar. Ya құтты болсын. Vatanınız yerde kalmasın. Amin, amin. Xudayım hamdolsun, әрбірден сақтасын. Мына келіп атқан баланың, мына босағаттағын қадамы құтты болсын. Аяғы жарассын, түсінді болсын. Осы жастар өліп өссін, бақытты бол. Түптері бірі болып шақалар жайғай берсін. Әдетті, абыройлы келін бала болып, өліп өсе берсіндер. Осындай toylar bärimizge merset edebilsin. Şey var mı? Burada birisi çay içecek ki dem alamız. Valla başkalar otursa oturalım. Burada birisi çay içmezler.
kese çay içsin. Sizge yek bela. Malika kızıl çayımızı ondan atlayıp sakin. Kelgen kadamlarımıza gül büksün. Ömür yaşlarımız uzak olsun. Dünya soruyorken olmayı. Balamızdan kelin baxt olsa, yeni atasına Neriman kelin olsa boldu. Atalarımızda nesi olan? Atım amanturlar. Amandan keyin men bu yoq shishamiz bo'ladi. Bu kisi Xudoyingizning afshisi, bu kisi yengesi, bu kisi yengesi, bu kisi qudasi bo'ladi. Salima degan qamdasi bo'ladi. Ana kisi nag'ashimiz bo'ladi. Ana kisi Qadirbekning nag'ashisi. Bu kisi bajasi. Ağam bajasi. Bular kisi o'zi bir qamdasimiz. Sarıg'ashda turadi. Bizlar Rossiyada turamiz. Qaraqayda. Sol endi kirib ta'sir beradi. Qudag'ayim bo'ladi meni. Ya, bu kisi qudag'ay. Hozir aytma. Siz yemişsiniz. Erciyesini aytding da, o'zimizga bergan Kızlar kısa bir bunda vatandaş. qiz berdik. Oy, bas, tamadasın, şeydi basın olur. Aynen, koyalım, beraber. Tamada. İyi adam var, bir tamada gerek var. Bir adam olsa da kerak. Her yer tamada gerek. Tamada olmasa bo'lmaydi. İyi. Hadi endi mana kelin hurmatli endi qutlug' bo'lsin deb, yana deb ayağı qutlug' bo'lsin deb duosam bu. Deb mana qo'yimiz boshlab, mana quloqlarimiz kelib o'tirgan, kelganimiz Kel. Gidelim. Olanasın. Ne koyun başlayabilir. Al, siz cengizler bir canım tanıştıp, sesi tanıştıp olsun. Hanım hakkım yok mu? Canım tanışanızdan bakalım ne yapalım? Жақын қойып бір әнжіп қояды. Алма кеседі алда тұрсын. Алма. Алдында Бар. Шай бар, Әкең жете маған қыз болды жесін. Bajamız geldi. Evet, Murat sen durmuş olsun. Lan cümle ben gözümüzün yaptı oldum değil mi? Ya kasıda turamız konusunu gerek. Yapılan pırasa suyu yapılan. Olur mu? Otur, çakılır. Әкем маған спачкамен спанимен Әжесі сөйлеп жіберсін, ішек. Yer Бата беріп ішек. Bugün yemeğimiz var. Ne deyimiz? Bakıntı olsun, şanıraqı büyük olsun, balağı şağal bol, ömür yaşları uzak olsun. Әйтеуір осы Қадыржанның арқасында бәрін келіп жатсыздар ғой. Тойлар той үстіне той болсын. Сіздер де тойға жете беріңіздер. Әйтеуір алғанмен қосаға үпір шүпір болып, бақытты болып ойнап күл жете берсіздер. Papa Aqtajan жүрек ақ болса, елу грамм. Денсаулыққа жақсы болады, Шай қандай şey? Апа. Құдағың алды соның құдағың. Халқымыз аман болсын, патшамыз аман болсын. Денсаулықтың арқасында алып қойыңыздар мені. Mama. Şaşırsanız bara verir misiniz? Aldırmadım onu.
мама, Зульфияны жіберіңізші. Hammayog'i mi? Hamma, devorimiz istемей жатыр. Құдай қалар болсын. Анасымен мынау ажал баласы екеуі бақытты болсын деп бір тілек білдіріңіз. Біз мына ел көрем осында жайын жарып тұр. Хан, біз тыңдаймыз. Құлағын сөйлеп жүр. Не дейміз бірінші, сіздерге келіндеріңіз құтты болсын. Сіздер осында келіп жүріп қуанып отырсыздар ғой. Бір-бірімен енді жастар бақытты болсын, бір-бірімен жаңағы сөз байласып, өздерінің қалауымен келіп отыр ғой. Иә. Бұрынғыда енді алып қашу деген нәрсе қазір кембеген ғой, енді бір-бірі жаны жақсы танып. Сонда да бәрібір жүрегімізге жаңағыдай үзіліп бергендей болып отырмыз ғой. Әлі де үйлене алмай. Енді 2 жас бақытты болсын. Сіздердің де мынау өсіп өнген әулет екендеріңізді көріп отырмыз. Осы әйтеуір қызымыздың тек жақсы жағынан, жақсы жағын асырып, жаманын жасырып дегендей. Осы да енді бұл қызымыз өзі ерекше қыз. Жан-жақты ойлап, бәрін сөйтіп жүретін. Осынша жасқа келгенше енді оқуда болды бір жағынан. Сол оқуын бітіріп, осы оқуын жақындатайын деп жүрді.